Dobro mi došli, dobri ljudi. Danas ćemo započeti jednu široku temu, a to je anemija. Tačnije, u današnjem videu ću pokušati da razjasnim kako smo klasifikovali različite vrste anemija, a u nekom od narednih snimaka bih mogao objasniti karakteristike svake od tih anemija. Znaš što bi bilo baš super? Ako odlučiš da me počastiš jednim lajkom i subscribe-om, odnosno pretplatom na kanal, klikom na dugme ispod. Živ bili, ajmo na anemije. Šta je u stvari anemija? Sama riječ anemija se može slobodno prevesti kao nedostatak krvi, ali naravno da nećemo bukvalno shvatiti taj prijevod. Problem u anemiji jeste smanjenje količine hemoglobina, hematokrita ili broja eritrocita, odnosno crvenih krvnih ćelija. Dakle, anemiju možemo definisati kao smanjenu sposobnost krvi da prenosi kiseonik, te odatle potiču i problemi koji se javljaju u ovom stanju. Referentne vrijednosti za hemoglobin mogu blago varirati u zavisnosti od metode koja se koristi u laboratoriji, ali uglavnom iznosi od 135 do 180 grama po litru za muškarce, te 120 do 150 grama po litru za žene. Vrijednosti hemoglobina ispod ovih ukazuju na anemiju, međutim neće sve osobe imati simptome i potrebu za liječenjem. Veliki broj ljudi ima nizak hemoglobin, koji je jednostavno posljedica smanjenog unosa željeza putem ishrane. Neki podaci govore da čak 1/3 svjetske populacije ima anemiju, ali u velikom broju slučajeva se radi o blagoj asimptomatskoj anemiji koja ne zahtijeva liječenje. Anemija je češća kod žena u reproduktivnom dobu, trudnica i starijih osoba. Spomenuli smo da su i smanjene vrijednosti hematokrita jedan od kriterijuma za anemiju. Da se podsjetimo šta je ono hematokrit. Dakle, krv se sastoji iz tečnosti i ćelija. Da pojednostavimo, zanemarit ćemo ostale komponente krvi. Hematokrit nam u stvari govori koji je procenat koji u krvi zauzimaju crvene krvne ćelije. Za muškarce iznosi 40 do 54%, dok je za žene nešto manji, te iznosi 36 do 48%. Rekli smo da je problem u anemiji smanjena sposobnost krvi da transportuje kiseonik, pa zbog toga ove osobe osjećaju umor, slabost, glavobolju i vrtoglavice. U težoj anemiji može se javiti dispnea, odnosno otežano disanje, ili se može javiti sinkopa, odnosno prolazni kratkotrajni gubitak svijesti. Ok, to bi bio neki generalni uvod u anemiju, a sada ćemo vidjeti kako se može podijeliti anemija prema uzrocima. Dakle, anemija je stanje koje može imati različite uzroke, a efikasno liječenje anemije predstavlja upravo pravilno prepoznavanje i liječenje uzroka koji je doveo do toga. Ostani do kraja snimka da vidiš na koji način možeš pristupiti ovom PDF dokumentu sa klasifikacijom anemija. Anemije ćemo prvo podijeliti na hipoproliferativne i hiperproliferativne. Za ovu podjelu je značajan laboratorijski parametar koji smo nazvali indeks produkcije retikulocita, a koji nam govori koliko je efikasna kosna srž u produkciji novih eritrocita. Ako je ovaj indeks manji od 2%, tada govorimo o hipoproliferativnoj anemiji. A ako je veći od 2%, tada govorimo o hiperproliferativnoj anemiji. Hajde da vidimo kako se dijele hipoproliferativne anemije. Dakle, u ovom tipu anemija, rekli smo, indeks produkcije retikulocita je manji od 2%, što ukazuje na to da kosna srž iz nekog razloga ne radi posao kako treba. Hipoproliferativne anemije možemo dalje podijeliti prema veličini eritrocita, odnosno prema laboratorijskom parametru koji smo nazvali MCV. Dakle, imamo hipoproliferativne mikrocitne, normocitne i makrocitne anemije. U hipoproliferativnim mikrocitnim anemijama MCV je snižen, odnosno manji je od 80 femtolitara. Tu spadaju sideropenijska anemija, anemija hronične bolesti, sideroblastna anemija, talasemija i anemija uzrokovana trovanjem olovom. U hipoproliferativne normocitne anemije, gdje je MCV normalan, spadaju anemija hronične bolesti,
zatim oštećenje bubrega, aplastična anemija, mielofibroza i multipli mielom. I na kraju, u hipoproliferativnim makrocitnim anemijama MCV je veći od 100 femtolitara i uzroci koji dovode do ovog tipa anemije su hronični unos alkohola, oštećenje jetre, hipotireoidizam, mielodisplastični sindrom i megaloblastna anemija u koju spadaju nedostatak vitamina B12 i nedostatak folne kiseline. Dakle, to bi bile hipoproliferativne anemije. Naredna grupa anemija su hemolitičke anemije, gdje je indeks produkcije retikulocita veći od 2%. Dakle, radi se o hiperproliferativnim anemijama, što ukazuje na to da kosna srž nastoji pojačanim radom da proizvodi eritrocite koji se iz nekog razloga oštećuju u krvnim sudovima ili negdje drugo. Također, uzrok pojačane produkcije retikulocita može biti i akutni gubitak krvi. MCV hemolitičkih anemija je uglavnom normalan, može biti visok u slučajevima ekstremne retikulocitoze. Hemolitičke anemije se dijele na ekstravaskularne i intravaskularne u zavisnosti od toga gdje se dešava liza eritrocita. Kada pričamo o ekstravaskularnoj hemolizi, ovdje su eritrociti prijevremeno uklonjeni iz cirkulacije od strane jetre i slezine i ovo čini većinu slučajeva hemolitičke anemije. Tu nam spada hipersplenizam, zatim neki korpuskularni poremećaj eritrocita kao što su hemoglobinopatije, enzimopatije i membranski defekti eritrocita. Kada pričamo o intravaskularnoj hemolizi, tu se razgradnja eritrocita dešava u cirkulaciji i to je rjeđi vid hemolitičke anemije. Tu spadaju paroksizmalna noćna hemoglobinurija, zatim autoimunska hemolitička anemija, transfuzijske reakcije, hemolitičko-uremijski sindrom, diseminovana intravaskularna koagulacija, zatim otrov zmije ili recimo postojanje vještačkih zalistaka. Hemolitičke anemije se još mogu podijeliti na ekstrakorpuskularne i korpuskularne. Ekstrakorpuskularne anemije su one u kojima je problem izvan eritrocita, na primjer autoimunska hemolitička anemija ili hemolitičko-uremijski sindrom. Korpuskularne anemije su one u kojima je problem u samim eritrocitima, na primjer paroksizmalna noćna hemoglobinurija ili hemoglobinopatije. Stigli smo do kraja. Što se tiče PDF dokumenta sa klasifikacijom anemija, to mogu preuzeti svi oni koji me podrže na Patreon stranici sa malom mjesečnom donacijom i tako postanu mini sponzori ovog projekta. Pored ovog dokumenta možeš preuzeti i sve ostale koje sam do sada napravio, odnosno sve koje ću u budućnosti praviti. Link ću ostaviti dole u opisu, a ako ti je bio koristan video, obavezno pritisni to like dugme. Srećno sa učenjem i vidimo se.